Hello friends, ok taisha hai no hai lamso go norok notrin video kotal norok nai tongo Kokborok medical solution YouTube channel hangkai tini ang norok bai kaisa important topic amongkha thyroid disease means thyroid ni rukrono tei kok sanai hangkai phadi le kare trin video no start khailesi nai hangkai thyroid ni je rok thyroid disease amono sana sakang ang thyroid ni rok no basically norok no dui bage bakke shauna do kaisa hangkai thyroid ni basically dui dorone rok tongo kaisa hangkai hypothyroidism kaisa hangkai hyperthyroidism hypothyroidism tamo hypothyroidism hangkai chini totrao je thyroid gland tongmani o thyroid gland ni hote thyroid hormones ongkharo thyroxine hormone hono basically jeta hangkai tabu chini thyroid gland ni hote je thyroxine hormone ongkhai tongmani abo jodi bishi kom ongkharga hangkai normal level ni sai o je condition bonke hanjago hypothyroidism othoba thyroxine chin chorio komangmani amo kaisa condition hypothyroidism thyroid kom ongkharmani chini thyroid gland hote tai kaisa hangkai hyperthyroidism orkai tamung chini thyroid gland hote thyroxine hormone bisikhane kabang khe ongkharo hangkai thyroxine hormone kabang khe ongkharmani bagoi je condition development kha bonke hanjaka hyperthyroidism কিন্তু বুঝিমা খানা পুলে ফরনো যে thyroid gland ni hote jodi hormone kom ongkharkai chin chorio thyroid hormone thyroxine komngnai o je condition bonke hanjago hypothyroidism এরপরে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড হতে যদি থাইরক্সিন হরমোন বেশি অংখারে দङ হংখাय o je condition bonke hanjago hyperthyroidism ngai जों दाबो सालायनाय जे नरकनि जरि थाइरয়েড रोग दङ हंगा abo जेबो कायसांनाय अथवा hypothyroidism थाइरक्सिन कमंनाय अथवा hyperthyroidism अथवा थाइरक्सिन गोबांनाय ngai ताबो जे borok rok hypothyroidism माने थाइरয়েড हरमोन कमंगै दङ शरीर बरनि तामतामो symptoms नुकजांनाय मांगनो सावनो बेसिकली hypothyroidism नि hangkai norokni jodi hypothyroidism tongo hangka hangkai o borokni tamungoi man hangkai kun borokni jodi hypothyroidism tongo hangka hangkai bini basically mano weight gain mane bo belekhen phungoi mano aste aste bo phungna musing ephano unwanted bini weight bari tongnai amakai hypothyroidism thyroxine komung mani symptoms tai tamungoi man thyroxine komung hangka hangkai bin chorio onek somoyo yakung phuli mano amno hono pedal edema weight gain unwanted musing ephano ojon bario তাই yakung rok fulio tui jomango pedal edimango এরপরে তাই বিনি হার্টবিট কমি থানায় পালস রেট কমি থাঙ্গো ব্রাডিকার্ডিয়াঙ্গো সাইনাস ব্রাডিকার্ডিয়া রেগুলার বিট বাট বিট নর্মালি সে কমঙ্গো চিনি হার্টবিট নর্মালি 72 টাইমস মানে মিনিট 72 বার চিনি হার্টবিট খায়ো বাট যে বরকনি থাইরক্সিন কম হাইপোথাইরয়েডিজম বিনি হিंगांगाय हार्टबिट कमंग मानो साइनास ब्राडिकार्डिया तंगै मानो हिंगा बरकनि सामटाइम ब्लाड प्रेसार बो कमंगै थांग मानो ब्लाड प्रेसार बो लंगो এরপরে তো এক্সট্রিম ফিলিং অফ কোল্ড মানে যে বরকনি শরীর থাইরক্সিন কম মার্কেন গোজাং যাগো বুনছে বারা তারপর যেমন নর্মাল কন্ডিশনও নों आं गोजाङो কিন্তু যে বরকনি থাইরয়েড দङ বখাই বুনছে বেশি গোজাং যাগো তা ओंखाय नरक যদি আমি সিমটমস দङै दङ हंगा ओंखाय नरक मुसुङै कारिफानो फुङै दङ वेट गेइनङै दङ नोंनि पिरियड्स प्रब्लेमङै दङ बडी रकनि बेसिकली रेगुलार के पिरियड्स निया मिसक थाङै दङ एन्ड इभेन যদি नरकनि याकं किसा फुलि दङ पेटल इदिमाङै दङ एरपरे नरकनि माने गोजांमानि बेसि बुनसे बारा हंगांगाय निनि हाइपोथायरয়েडिज्म अथवा थाइरक्सिन हरमोन शरीर कमङै दं मानो गाफोर हंगांगाय नरक माने थाइरয়েড टेस्ट खालाय हंगांगाय सायमान थांगो जे थाइरয়েড लेवल बाहाय कम दे बेसि अबन अनुसारे बनो बिथिमारु जदि थाइरয়েড हरमोन कम हंगांगाय जों कमनि बिथिरु बनो थाइरक्सिन हरमोन रिप्लेसमेंट थेरापि रैरु ता हंगे बो बिथि सायमा दङ डेली कलसाखाय माइचामानि सकां हंगांगाय बिनो थाइरয়েড लेवल मेंटेन ङै दङ ताबुके सालायानो हाइपारथायरয়েडिज्म माने थाइरয়েড हरमोन गोबां अंखरमानि चिनि थाइरয়েড ग्लैंड थेके ताबो जदि केपनि थाइरয়েড हरमोन गोबां अंखरे दङ हंगांगाय बिनिखाय सिम्पटम्स तामो सनाय उल्टां सनाय तासिं थाइरয়েড हरमोन करिङि जे सिम्पटम्स नुगजाखा आमाने थिक अपोजिट सिम्पटम्स नुगजाक सनाय जदि केपनि शरीर थाइरक्सिन हरमोन बिसि अंखरे दङ हंगांगाय हाइपारथायरয়েडिज्म ङै दङ हंगांगाय गताम तमंगनाय आपरगे बिनि वेट लस सनाय बमुचिं एफानो माइचाय तंफानो बिनि उजन बारिया आस्ते आस्ते बिन सरि चेमाय थांसिनाय रामबाय थांसिनाय आमोंखाय थाइरक्सिन बिसि बांमानि सिम्पटम्स हंखाय ताय तामुंनाय हार्टबिट नर्माल निसे तामुंनाय अरखाय बारि थानाय सो नर्माल जदि 72 टाइम्स 72 बार हार्टबिट खायो हंगा अरखाय निनि साइनास टेकिकार्डिया मेबी आरो निनि एकदम माने पाल्स रेट 90 90 110 100 रन एबाब थांमानो आफ्रखाय साइनास टेकिकार्डिया हार्टबिट बारि थांसिनाय अमन बगे बवाफोर पेशेंट पाल्पिटेशन नांगौ अफोर बिन बखा कलिसिनाय दुब 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 खाय बखा कलिमा रहाय फिलेंनाय जदि थाइरक्सिन हरमोन गोबां अंखरि दङ हंगांगाय बेलेखान इम्पोर्टेंट पॉइंट
and then sometimes bini blood pressure bo bari thango hypertension mano jodi kepni thyroxine hormone kebang hangangkai hingga apor tamane tai apor ke borok thyroxine hormone kebang man bagai tumkhla mani belekan tumkhla jago bunche bara যেমন তাসিং হাইপোথাইরয়েডিজম হংকাই থাইরক্সিন কম হংকাই মারখান কজাং জাগো বইছে বারা থাইরক্সিন गोबां हंगांकाय बइसे बारा कलम जागनाय तुमफ्ला जागनाय सरि एकदम जालापरा तुमफ्ला माखाय आराम नांया एकदम तुम माने बइसे बिसि फिलिंग नाय आफरकाय एक्सेसिव हिट फिलिंग ओ गामकाय थाइरक्सिन हार्मोन बाग माने सिम्पटम्स हंगा आफर हंगा गाम देहबो जदि नन के सिम्पटम्स दङ दङ हंगांकाय मुजङे कारि फन रामय दङ बिसिबाग एरपरे बखा क्लेयो लोग लोग पाल्पिटेशन नि दङ एरपरे ब्लाड प्रेसार बाङै दङ सरि तुमफ्लाव जालापरा मारखान दंथ'या हंगा निनि थाइरक्सिन हार्मोन गोबां दङ मानो अजे कंडीशन नि आबो हाइपारथायरॉयडिज्म मानो हंकाय हाइपारथायरॉयडिज्म नि बसिनो बिथि दङ तासिं थाइरक्सिन कम फगायसं थाइरक्सिन हार्मोन रइबनो ट्रिटमेंट खालायो हाइपोथायरॉयडिज्म थाइरक्सिन कम फरो बा थायरॉयड बिसि फरो हंगांगै जों बिथिरो जाते थाइरक्सिन हार्मोन कम अंखाना बगै आबन बगै बिथिरि तनो बनो हंगे बखा कलिमान बिथि बर जागो सो आपरा बिन बखा कलिमा रक सरि तुमफ्लामा रक हामै थाङो हंकाय जे दुइटा कंडीशन थायरॉयड नि अमनिनो ट्रिटमेंट दङ मेडिकल ट्रिटमेंट आबो बिदि जाय दंखांगै कंट्रोल नङै दङ ओंखाय नन थाइरक्सिन कम फानाङै दंथु हाइपारथायरॉयडिज्म थाइरक्सिन बिसि फानाङै दंथु दुइटा कंडीशन निनो थायरॉयड टेस्ट खालायखै हंगांगै परिष्कार के सायमनि थानाय जेनिनि थायरॉयड नि बुरुक दं थाइरक्सिन कम माने दा नाकि बिसिं माने दा एरपने रिपोर्ट नायमाने परे बिन अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट खालायजागो हे आई होप ओंगे फ्रेंड्स आई होप न बुजि मानखाना जे थायरॉयड रोग तामो तामदम ngoro bahiki saiman tamdam symptoms nukjak still nor kuno sungna mujungman tongo ke norgano tola comment khai sungmano ang norno time dong hangkai reply khainai hangkai tin bagam sungno am the interesting medical video nijni own language Kokborok by naina bagai norok layakari subscribe khlai ridi and ei video no share khlai di jodi kuno borok am the symptoms nukjak tongo hangkai either hypothyroidism or hyperthyroidism norok ani clinical pipe phunungmano ani clinic ni bumongkha KMS Kokborok medical solution hingga oro nok description box number jak nukana o video number jak tonglai norgo number call khlai appointment booking khlai mano and naijagi mano chembani location ka agartala Bormalipur Bogoman Thakur Chomoni hingga tin bagam signo tai semali finai ketal interesting video till then stay fit stay healthy jotno khulumka and hambai